Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Mi syakmat lada pinya mi lada pimya ki lada pimya mi nak mentah lada uba arden la jia jingjia ka pasausi asyai sni pin saya mi takam dan jumut chu mentah ngi de pinya mi nak man lo snong haba katu kubet lockdown ngim yap ta mentah ngi syatan tang si arsi lai si sau sni ngatrai nginom yap na mentah kikun kikti kijongi bat jong kikun kiti jong galawai jong kari kesi be jong tengah kerpat ya kiskol ro kinong hikai skol ro sobha ba kinya mi lang kinong hikai ro kunjuk kinya mi lang kikun kiti jong ki gilik buli lar kin yo kam yo jam kan mentoi yo ban pha buli kikun kam don jingmut takadawang kerpat kinong hikai ro bakin ice tea kikun bakin ya kiskol bakin yo wan ya mi lang hang ni kini wani ai jing kersan lang yo ba arden bau kenang bakan ni sorkar bakan bediang no ya ai jing dawa ba arden ukam dawa tang nam ta jong usmet kam umdei tang nam ta ki khun kiti jong dawa nam ta ka ri ba jaj ban reu dei jing syang ngide ban ai no ka jing kersan kerpat kirang ba snong ro baro kawai gari kesi kirang ba snong kinong elam snong ro kide ban ya perkhat lem nam ta ki khun kiti jongi te ngide ban ya mi no ngide ban ya tor no orang ya tor kan ni sarkar bali ka sa penti kum ni kadon jingmot sneu kan ni sarkar ora kam dan jingmot sneu bali kam ai no wot da ba arden unchong shishong hani ngingin siawan be kum ni man laksni kam don jingmot kata kada nga kerpat ikiseng balang kum ya ka KSU kum ya ka HYC kum ya seng hito tu kiseng ki bala pro bah ka jabi GP ngakerpat yaki bakin ya lumlang kinom ya seng kum makan ni khpor kinom ya seng kide ban ya teli baki yang nam takari ba jaj penreu kide ban ya teli kide ban long ka jok alama takadawang kerpat yaki bakin le kampulai maki kide ginong ya lam ba syakman haba ba arden udan hang ni kide maki kan kidong mi kinong ya lam sini yangi baki pai ba kin bud lemba jong ki jing ya lam jong ki ngakerpat yaki ro bakin ya le no kam koloi ndai ban le suki ba ngating ngaiting ngape ba arden betul laring setangkap no larang ngi skap ngi pai baong kan sa poi ke por ba sajia ka jing si kadaw ngampua bau arden de pun dap sinrang sya jong biong ngampua ra arden ba arden sajia ka jing dia ka susi kadang kerpat ka paburo me pai ba baru kai di bania mi bania krisan barden yo dawa ya pai kini sekretariat susi palat ngora kerpat sya seksin ko pakado saban perkot na kerpat iseng balang itu ya mi itu ya tui itu ya kino menginjop orang nginjop mentasal no nginjop nilai jot perkat lam nam ta kikun kiti jong tang ini gentien ku belai sibuan slam arden belai ku ya pidam dei jing ai bor belai arden chung ngumtip chu kai banja tang ini gentien ku belai sibuan pi mediaro